Bushize ragira nibutse nitwa Reverend Pasteur Rudasingwa cyangwa Israel Rudasingwa. Israel n'izina Imana nyise, haleluya. Yose n'amazina yanjye, Imana ishimwe cyane. Rero nkaba n'umukozi w'Imana namagawe maze imyaka nka 20 nkorera Uwiteka ndi muri uwo murimo w'Imana. Imana ishimwe cyane, nkaba nishimiye ko mujye kandi kutwizera mukadutumira muri iki kiganiro, kandi Imana ishimwe kuba dukurikiye mu kiganiro cyahise. Benshi twabonye reaction, kandi Imana ikomeze aho umugisha. Amen. Amen. Tugira nibihe byiza, ariko reka dusenge kugira ngo tutaza kurogwa na Satani. Izina ry'Yesu abantu bafashwe kwintumbera bari kugira ngo tabatera inkuru. Amen. Twatugira ngo intumbero y'ubutumwa dutanze bufashe umuntu, kandi abo turwana nabo sabe inyama n'amaraso. Dusengere umushumba mwiza. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye icyubahiro, tugushimiye akanya keza uduhaye. Ni wowe Alpha na Omega, ni wowe dushoboza byose, ni wowe utangira byose, ni wowe utangiza umurimo mwiza muri twe, ni nawe usoza. Urakoze mwami Yesu Kristo, turakweretse akanya keza. Muka wera ngwino udushoboze kuvuga, tube ibikoresho byawe. Ngwino wihesha icyubahiro, ngwino imitima y'ubwoko bwawe witegure itahure neza ijambo ryawe ry'uyu munsi, kubwiza bwawe bugaragare. Muka wera ngwino utaking control, wihesha icyubahiro muri byose. Mu izina rya Yesu twisaye kandi dushima. Amen. Amen. Pastor. Yes. Yeah, urakoze kunyakira. Nyakiriye neza cyane. Pastor, tugiye kuganira geri ukako ari umujene. Kandi nkaba nanufite Eric na mugenzi we ndaho tutari kumwe hano. Yes. Ariko iyo ntekereje birabihe numva hari ibintu byinshi n'ubishye, kandi bivuga ku Mana, ku mbaraga z'Imana. Yes. Cyagenze gute? Ni gute watangiye? Niki cyakugoye? Ese Imana igitanga izina niki cyaguhaye kuhaje nk'umujene wakiragiye kugira ngo wumve noneho bya bintu Imana iri kumbwira bwa butunzi nari mfite mu isi ngiye kubushira mu by'Imana? Niki cyaguhaye conviction? Abantu benshi barakizwa, ariko gukorera Imana bikaba izindi imbaraga zikomeye cyane, bibasaba imbaraga nyinshi kugira ngo bashobore kubijyamo babishire mu bikorwa. Byagenze gute mu buhamya bwawe? Murabizi bene data, abantu benshi tugendana umuhamagaro tutabizi. Muribuka dushingiye ku ijambo ry'Imana ryo muri Yeremiya twararikomojeho bushize, ritubwira ukuntu Imana ibwira Yeremiya, haleluya, igice cya mbere. Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 4 umanuka. Imana irabwira Yeremiya yuko yamumenye akiri mu rusoro mu ndanyina, yaramurobanuje, yaramumenye. Hari rero Imana iduhamagara tutarabaho ibituzi, kuko turi plan y'Imana, turi umugambi w'Imana. Ugasanga wowe ugenda mu byo ugenda mu byo ushaka, ukivayanga mu byo ushaka, utazi umuhamagaro w'Imana. Ariko biragera ahantu Imana ikavuga ati harageze ko nguhamagara. Igihe cy'Imana buri wese kiragera kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ikaguci. Umuririmbyi yavuze ngo nisanze mu rukundo rw'Imana. Haleluya. Bimwe nisanga mu rukundo rw'Imana malgré intege nke zanjye, malgré turbulence. Je n'ai une jeunesse turbulente, nuko nababwiye nari umujene akunda amaboite, umusinzi, ukunda kwiyeklata cyane. Ariko umuhamagaro w'Imana haragera igihe ifirimbi iravuga, Imana iramamagara. Nisanga mu rukundo rw'Imana, nisanga ndakijijwe. First of all nabanye ndakizwa, après haza kuza n'ijwi ry'Imana ry'uko Imana yamamagaye. Bisobanura uri kuvuga rero Imana yarizi ko yashizemo les dons, hari les dons, hari ingabire, hari impano Imana ishyira mu muntu akazikoresha, navuga mu buryo gauche, mu buryo butari bw'ukuri. Ariko Imana ikagira ifuhe. Imana ageze aho igira ifuhe, iravuga ati izo mpano zawe nagushizemo, izo ngabire nagushizemo, ndashaka uzikoreshe, zinglorifie, zimeshe cyubahiro, izibyaza umusaruro. Effectivement. Hanyuma rero biragira ahantu Imana igihe cy'Imana kigeze, biratubwira ngo ubuntu nibwo bwadukije kubwo kwizera. Mbanza ndakizwa, hanyuma hagera ahantu numva ijwi ry'Imana. Imana irahamagara. Buriya yaragera igihe Imana ikavuga isaha yanjye irageze yo kunkorera, igatanga ibimenyetso, ikakubwira niko byagenze. Ndaza kubabwira mu buryo précis uko byagiye bigenda. Imana ukuntu yamamagaye, unaje kuyumvira, hanyuma Imana irabikora. Ariko ubushize narabivuze uko nawe n'umuprofete se umukozi w'Imana arabimbwira. Haleluya. Igihe cy'Imana kigeze, Imana itegura inzira kujya kuri Sawuli. Imana yateguye Ananiya, ibizi yuko izamukupa priorite Yesu kuki untoteza Sawuli. Sawuli akoraga ibintu muri ziri komeye, ari dukora ibintu muri zeri komeye cyane tutazi, tuzi ko ari by'ukuri, ari byo biri droit bikwiriye. Ariko Imana itamenya ko dukwiriye, ugasanga turi à l'encontre, tuhuje n'umugambi w'Imana. Rero nanjye nakoraga, narakompozaga indirimbo, nafite n'indirimbo nari zikoza mu muririmbyi wa secular music, nkandika, nafite impano yo kwandika indirimbo, yo gukompoza,
kumbe iyo mpano Imana ashaka ibyaza umusaruro ihindura ibindi. Tuba dufite twe n'umukozi w'Imana Pasteur Ndao, Imana duhamagaranye hamwe, yari muri avuza gitari, indirimbo zacu tugakompoza, tukicara ahantu hamwe muri quartier 5 imuhira, abantu bakaza bakuzura, tukagira succès, bakadutubira mu mariage ahantu, mu concert ibiki, tukumva ko aribyo twahamagariwe. Ariko Imana ibihindura ukundi. Imana ushobora kuba uri uragenda, hari umuntu yigeze kuvuga ngo ari gihe ubugenda muri nord, Imana gushaka kumanuka muri sud, cyangwa ari ugenda muri est, Imana gushaka muri west. Rero Imana iri aranja ikakoresha ibintu n'ibihe binabaye ngombwa ikagukubita kabisa kugira ngo ube sensible wumvire ijwi ry'Imana. Niko rero byagenze, narimo ndavoyaja ngera ahantu mu gihugu runaka, nzi ko nzaba muri icyo gihugu nkomeze, mura n'ibibazo bikomeye cyane, byabaye ibimenyetso bigaragaza ko hageze ku Imana impamagara. Nagerageza bikanga kugeza ubwo nashize amaboko hejuru, ndasarendinga ndavuga Yesu ndaje unkoreshe. Yesu arankoresha, nemera umuhamagaro w'Imana, numvira ijwi ry'Imana, Imana ihabwa icyubahiro. N'ibimenyetso byabaye, haleluya, Imana yanshizemo, nibihe Imana dushiramo ikabloka harya na hino kugira ngo noneho ube sensible, none wumvira Imana, nkuko byabaye kuri Sawuli, Imana yakoresheje kumushiraho ubuhumyi, nkuko byabaye kuri Yeremiya batinya bavuga ngo ndabana. Imana ikoresha ibimenyetso, irensista kugeza ubwo wumvira Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Pastor, we concrètement ubuhamya bwawe, Imana yakubwiye vision niyi, irakubwira yerekwa niyi, uzanyuza hano igwa n'izina kuri wowe ku giti cyawe kugira ngo utangire uwo murimo Imana yaguhaye witwaga wari wivuga butumwa ko hari impano zikavugesha kuba muri za ministeri ibi kugira ngo bakoine wa mbere, sibyo? Ministeri ariko habanza impano. Wowe Imana yakubwiye kuzakora iki? Nirihe zina yaguhaye urugero kugira ngo utangire uwo murimo? Twebwe rero urumva Imana ikoresha, Imana ifite uburyo bwinshi ikora. Bibiliya iratubwira muri Amosi 3:7, katwavuge vuba ngo ntacyo nzakora, ntacyo nkora nibi akabanga abagaragu banje, abavugishwa bandi. Ibintu byose Imana irabivuga. Burya Imana iravuga mu buryo butandukanye. Ishobora kuvuga mu nzozi, igakurotesha, igashobora kuvuga mu buryo bwa vision, ishobora kuvuga mu buryo bw'ijambo ryayo, ukagenda nk'ahantu muri eglise ukumva ni wowe ariko aravuga. Ishobora kurungika umuntu mu profeta akava nk'igitarama, akava nk'ingozi cyangwa akava i Burayi hehe, mugahura akakubwira muri presi ubuzima bwawe. Imana ifite uburyo, cyangwa ikavuga mu buryo voix audible, kurya yabwiye Sawuli kuki untoteza. Yesu aravuga une voix audible ukayumva. Imana ifite uburyo bwinshi ivuga kuko nta kikora itiriye akabanga. Rero Imana yarabikoze, rero iratubwira twari kumwe n'undi mukozi w'Imana yitwa Pastor Ndao, haleluya, iratubwira ngo muzaba abapastori, muzabakoresha mu buryo bw'umuhamagaro we abashumba. Ndavuga Mana, nose tuba abashumba gute? Twebwe ntabwo twize amateoloji, twebwe kuru batuze amaboate, byambo nabashira imistari mu mutwe. Turi bantu babitangiye by'imistari. Ndakuraye nashiraga imistari mu mutwe agira ngo aramabarabara mu mihanda mu mutwe. Urumva imistari mu mutwe, tukiyogosha. Uriya mushuti wanjye we yashiragamo n'ibisuko mu mutwe, amaherena abiri, ibiki ku mazuru n'ibiki byose, amatatuwaje. Yari jeunesse iteye ubwoba. Ngiutse naguciraga urubanza mu Imana, nakubona kumve wari murajya mu nzira. Natangiye inza ndabyambaye muri eglise n'amafiere benshi baratsitaraga cyane. Mfite amahane narirataga cyane, rero ngo butsetse amahane menshi cyane, bakambira we kwa kw'ibyo bintu. Kabwa sinshaka. Ariko umunsi sentence yangendeye yahise abikuramo byose, mitambo musivile nyene numvira Imana, byose birarangira. Nkubwire mu davande, ushaka kuba ufite umuhamagaro nawe, ushaka kuba ufite ukuntu ubayeho uyu munsi, ushaka ngo ukorere Imana, bimwe biragira gutya Imana ikagushoboza. Biblia tubwira ngo dushoboza byose na Kristo uduha imbaraga. Filipi 4:13, Kristo ni udushoboza. Ushobora kuri no mu ntege nke uvuga ati jewe nabigenza gute? Imana wowe gusa ugure volonté. Narageze n'ahantu nkomeza mbohwa na mustenga wa mustenga, ndagukubise ndakunyweye ariko singushaka akubita nkanywa. Urumva itegeko nkakomeza nsenga. Wowe komeza usenge malgré faiblesse zawe, uvuga ati izi faiblesse Paulo ngo nifuza gukora icyiza, ikibi kikanyitanga imbere. Rero ukomeza ubyange muri wowe malgré zo faiblesse, waturutije nabwo wasiwe ndekura wacahawe wanege nke, uzagera ahantu Imana ikushoboze kugirire neza. Amen. Amaheri narambaraga bamwe bagatsitara, ariko byageze ahantu byose bivanamo. Urabona, reka ngo example, urabona nka iyo umuntu agikizwa, nakunze kubibona nko kuba mama, ugasanga
yakundaga kwambara amajipe cyangwa ibintu bigufi cyangwa akambara amameshi akagira amameshi ukuntu yeklata akagera ahantu nta nubwo ari biba ari nk'icyaha ariko ijwi ry'Imana rikamubuza ngo reka iki kuko hari ikintu ukora Imana ikagifata nko ari nka idol nk'ikigirwamana igashaka ikubite hasi. Imana ntabwo yihanganira ibigirwamana ama-idol ikabikubita ugasanga Imana ikubujije amapantaro simvuze ko bambara amapantaro ari ikibazo ikubujije amameshe agakata imishatsi yose akabivana kugira ngo Imana ikubwaye ikubrise. Imana hari process ya brisement tuca mu bene muvandimwe ndabizi ko nawe abantu ushobora kuba waraciye ikakubuza amahereni ikakubuza ayo madoni ikongera kandi yabonye wayumviye kuko kumvira ngo kuruta ibitambo umaze kuyumvira ikabigusubizamo kandi iyo faveur ukabisubiramo. Ariko rero nanjye yarabimbujije un jour usanga nabivanyemo byose pour glorifier l'Éternel, pour glorifier le Seigneur. Amen. Ibimenyetso n'ibitangaza ko Bujumbura yararurubira tubwire gato kiragiye mwumvaga mumerewe gute ni ibihe byabacaga intege rero nkubwira ukuntu byageze rero ari ikintu bita mise à part. Imana igiye kuguhamagara turaza kwinjira muri scriptures gato mbahe ingero z'abantu bumviye ijwi ry'Imana. Uyu munsi turaza kuganira ku ijambo rivuga kumvira ijwi ry'Imana ndetse kumvira umuhamagaro w'Imana. Imana ishimwe cyane. So rero Imana yaraduhamagaye turayumvira tumaze kuyumvira idukoresha nk'uko ishaka haba revival mu buryo bukomeye cyane ariko yabanje iducira apa ituvana mu mazone twabona ko ari amazone de confort idutwara mu yandi mazone yandi kugira ngo itwigishe itwibagiza ko yewe byandi byadutiraga ubwibone bikubita hasi za ndirimbo zigengije twari twaranditse bwa busitani twashaka ngo turimbe secular music n'ibindi byose Imana ikubita hasi byose za ndirimbo twazishaka ziratakara na computer ari hari twabyandika mu makarne bibaza biratakara. Amna napanze urugendo kugenda ngera muri icyo gihugu ngira ibibazo abajura baramfata barankubita bamena umutwe hano mfite inkovu hano abantu aravuze ngo yo utaje kuri appel kuri sinzi kuno nguza kuri convocation ngwitaje kuri invitation uza kuri convocation sinzi kuno we byageze kugira ngo Imana iguhamagare twaje kuri convocation tuza Yesu nditavye Yesu ndaje turahaza rero Yesu aradukoresha adutwara ahantu tuva Bujumbura aho twari tuzi adutwara Kigali aradutegura tunyura mu butayu bukomeye cyane uburyo n'abantu batwibagiwe ko tu exista ukajya wibutsa umuntu akakumenya mu ijwi turigishwa n'Imana idukuramo icyo gipagani icyo gisivile kabisa iradutegura itugira abasirikare ba Yesu koko irangije idutwara ahantu bita Kabare ni muri province yo muri Uganda niho twatangira rero réveil twumvirijwe Imana turamuzatangiza ministère muzaba abakozi banje ariko mugende kwanza hariya impano zirakora abantu bakira sida twagize revival abantu bita Kabare mu myaka y'2000 itangira abantu benshi barakize za sida za kansere abantu bari bafite abababusho n'abadayimoni barabohoka abari bafite ibibazo bya siriba barabohoka abazimu mu miryango habikanguro rikomeye cyane turabasore duhamaga muri ubwo buryo. Haleluya tuza ebana habikanguro ndatura none muzava aho ngaho musubire hahandi babazi mu gipagani Bujumbura bura twavuye Kabare tugina tumara amezi no masengesho Kampala ku musozi ratura igihe cyanjye cyo kunkorera rero hariya nyene mwakuriye mugere revive kandi zabakoresha mugende mu nyumvire none Imana tugende hari ahantu batuzi ko turi ba star abantu babona ba star aba homeboys abandi bambara amahereni aba pocket down twambariraga amapantaro hasi agera hano hasi urumva tukambara amasengle tukiriwa maboite kuva kwa umunsi wa kane gushaka umunsi w'icyumweru turi mu maboite de nuit hari twari ncabwenge mu ishuri twarabitora gato wa mbere ariko icyo kintu cy'ambiance ikabije l'esprit de mondanité yari muri twebwe yari ikabije ndashaka hariya nyene namaze kubategura yabaje dukura iruhande dutwara hariya rero tugenda Kabare twamara nk'amezi dukorera Imana mu buryo bukomeye cyane barakizwa imiryango iratwakira amacaci zaratwakira habikangura abantu bose bakaza aba basore n'ibiki y'abantu barakizwa bikomeye cyane habi ububyutse bukomeye cyane naturana ugenda rero musubira hariya rero mwavugiye hara mwakuriye mu bikorera nyene ibimenyetso n'ibitangaza mu murakora niyo mwumvise rero twaje Imana yatubwira eglise yitwa Rama turatangira eglise ministère turayitangira iduha message ku bayobozi ko bakomeye cyane turabahanurira barakizwa
haba ububyutse cyane, amajurno, abajournaliste, abanyamakuru baraza, umukozi w'Imana twakorana bamutumira no mu bindi bihugu zo muri za Amerika, za Chine n'ahandi hose, amarejo atandukanye. Abantu barabohoka bikomeye cyane, barakize, barakira indwara, bakira imitima, bakira amakansa. Ibujumbura naho nyene ni Kigali twari tugaruka n'abandi bagakizwa, habaye ububyutse budasanzwe kuko twari abajene, twari mu nk'abajene ba mbere abapasiteri Imana itangiye guhamagara tukiri bato, tutaranagira na mariage, turumvira ijwi ry'Imana. Ariko ndakumenyesha ko habaye ikintu kidasanzwe. Twashitseho kaza dukora ibikorane muri stade ebyiri ya reconciliation, kwihanisha abantu. Dukora ibikorane tuvuga tuti ibihugu byaciye mu ntambara, abantu bihane, ubwoko bwihane ku bundi. Dukora mu stade yose, tuvuga hari ibintu byakore muri izi stade by'ibyaha, hari byakore muri ya stade. Dufata tumara toute une semaine n'abantu batandukanye, n'amoko atandukanye, bose bihana ku bandi. Haba ububyutse budasanzwe. Uko niko twinjiye muri Bujumbura icyo gihe. Turangiye tutangira eglise, tubona agrément de l'église mu buryo bw'igitangaza. Abantu bari involvinga mu buryo bukomeye cyane, abantu barabohoka. Hari n'abantu twasengeye nabo ari aba pastors bakomeye mu bihugu bitandukanye, baciye nyene muri icyo gikorwa, muri izo ministère twatangiye icyo gihe. Benshi barakizwa. Nirumva nk'ira abajene bashobora kuzana ikanguro, bashobora kuzana ububyutse, ariko Imana yabidushoboje. Haba ububyutse, barabohoka. Ngira wabyumvise uko byari bimeze. Benshi barabohoka, abayobozi barabohoka, barakizwa, abaministers barakizwa, abasirikare bakuru barakizwa, abantu bakomeye no mu rwego au plus haut sommet y'igihugu bose, n'abantu muri societe basanzwe, abajene barakizwa, abaririmbyi. Nibukara umuririmbyi navuze izina, nigeze gusengera, yari yagize n'ibibazo, navuze izina, umustar akomeye cyane, wenyine arizi. Haje uwundi muririmbyi w'umustar azarambira, kuko azi ko nanjye nabaye umustar, arambira hari umuririmbyi yagize ikibazo, bagomba no kumufunga imyaka myinshi muri prison. Siziki hari ikintu yari yakoze cyari cyamubayeho, bagomba kumufunga imyaka 25 muri prison icyo gihe. Araza barambira, uwundi muririmbyi tuzira avuga, pastor ndashaka ugende usengera uriya muririmbyi, uriya umustar akomeye. Simuvuze izina kubw'imvo nyene kugira ngo ataba importune, urumva. Hanyuma ndahaguruka mu natsi imodoka, ndagenda muri ibyo bintu nyene bimenyetse Imana dukoresha icyo gihe duhamagarwa. Ndagenda ndamusanga muri prison ahantu, Imana ishimwe cyane. Sanga ntari muri situation nziza nyene, urabona wafunzwe, bagira twari bagutransfer bagucira urubanza. Ndamusanga bafise ibintu by'imisatsi, urabibona ba star uko bimeze. Ndagira shika mu magrillage nyine hari, urabona mu kwizo kuba bimeze. Ndamusengera, ndamubwira ariko Imana ishaka ukizwe n'umuririmbyi. Ngo gukizwa ni gute? Ndamubwira wihane, waturishe akanwa kawe, wizere umutima ko Kristo umwize, umwakire ko ari umwami n'umucunguzi wawe. Haleluya. Nibuka icyo gihe Imana yaduhaye faveur n'ibidasanzwe. Naramuhatuje arakira Kristo. Yesu namubwira nti ntugire ubwoba, ntabwo bagufungiye imyaka, Yesu aragukura hano hantu, uraza kubohoka. N'Imana ashatse kuyimenya, wakire Kristo. Morale espoir iragaruka muri we. Bukiye bwaho baciye bamureka. Iyo dossier sinzi ukuntu byagenze, kuko Imana yarabivuze, yaramaze gukizwa, arakira Kristo. Alleluia. Mfise n'amafoto mu rugo turi kumwe n'umustar akomeye cyane, n'umustar akomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Araza arasohoka, aransanga no kuri bureau ya de l'église, turamugira deliverance, turamusengera. Naho afise na mama wiwe, na mama we n'umukozi w'Imana. Mama we araza ava muri province, araza turamusengera mu star yo muririmbyi. Sanga mama we n'umukozi w'Imana ayoboye icyumba cy'amasengesho, ngira n'umustar n'umupastor ubu ngubu. Turamusengera, atangira ikintu cyanangaje nuko afite madon spirituel, atangira kwerekwa, atangira kujya mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Arahanu ndavuga sinamuvuga izina arimenya. Atangira guhanura ngo areretswe ibiki, none se arerekwa. Atubwira ko ari isezerano Imana yavuze ku mwana we yazokorera Imana. Habibe byiza, habaye ibintu byinshi, abantu benshi barakijijwe, abamama barabohoka, abajene barabohoka, abari mu madroge. Hari n'undi mujone nzi yari mu toxicomane, anywa afata bya bintu bya fayilo ibiki, nawe ebana yabaga mu ibarabara. Nabona yarakijijwe, asengera muri life center. Sinzi ko nawe sinamuvuga izina.
ariko ndamufata mushira araza mu rugo turamwoza turamubwira ubutumwa arakizwa yabaye umukozi w'Imana nawe ayishimana icyubahiro ni byinshi Imana agikora muri icyo gihe bigaragaza ko Imana yaduhamagaye haleluya amen cyane ibyo byose tubivuga kubera ni imbaraga z'Imana kandi ziriya mbaraga ziracyari mu yes tugamije kubwira umuntu ibibazo Imana irakora Imana irahamagara birashoboka bivuze kugira ngo twibuke imirimo twirate ibintu n'ibyo ariko iziriya mbaraga ziracyari kandi ziracyagukorera mu iyo wizeye Imana iraguhamagara ikagukoresha icyo yagambiriye ku buzima bwawe bariya bose wazanye kugakiza kandi kugira ngo Imana ikore ibyo nagira ngo tubwire ubutumwa utuganirize ubwire uriya mureke tureba hanyuma duhita tunasenga kugira ngo dukoreshe igihe gito hano niko biba bimeze nagira ngo dukoreshe umwanya muto cyangwa uburyo umwete ndashaka tuganire navuze ko Imana yamamagara ngo ndagira ni nimba n'ubyita introduction ariko introduction yabaye ndende ndashaka tuganire ku kumvira umuhamagaro kumvira ijwi ry'Imana narabyumviye nanjye Imana ishimwe amen ndashaka mbahe urugero rw'umuntu yitwa Samuel murabizi yari umuprofete akomeye mu bw'Isirayeli Samuel haleluya yumviye ijwi ry'Imana ari très jeune ari muto cyane haleluya Imana yivuze muvandimwe ni byiza kuyumvira hari kumva no kumvira obeissance Imana ishimwe cyane biratubwira ngo nimwemera mu kumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu muri Yesaya igice cya 19 kwatubwira n'ahandi aratubwira ngo kumve muri Samuel nyene kumvira kuruta ibitambo byose twatanga Imana ishimwe tugomba no kumvira muvandimwe ibyo Imana ikubwira Imana ifite umugambi uri projet y'Imana yakure mu ishusho yayo Imana ifite le dessein imigambi igomba gushita muri iyi si tugomba kwikorera tukayesha icubaro tugahindura isi abadisciple ba Yesu Kristo bagahindukira Imana ishimwe cyane haleluya twumvira umuhamagaro twumvira ijwi ry'Imana haleluya dusubane muri Samuel wa mbere igice cya 3 ku murongo wa 4 hariho ngo maze Uwiteka amagara Samuel nawe ati karame Imana iravuga Imana ifite ijwi nababwiye uburyo butandukanye Imana ivuga Imana yihamagara Samuel ati karame Samuel yumva ijwi ry'Imana yibaza ko ari Eli umuhamagaye mutambiye Eli umuhamagaye ariko yagize ziri yari umwana atazi gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umuntu amuhamagaye ariko icyo yakoze yagize obeissance muvandimwe unyugurikira niwumvira Imana niwumvira ijwi ry'Imana Imana ikubwira gufasha imfubyi bafashe ijwi ry'Imana urikore Imana ikubwira ngo uvuga ubutumwa ugenda ahantu uyikorere niwumvira Imana nibyo bihesha amahoro iyo wumviye Imana ugenda mu kirere cyiza cy'Imana haleluya yumviye ujya mu bibazo bikomeye cyane haleluya rero Samuel haleluya ngo maze Uwiteka ahamagara Samuel twumvira umuhamagara ahamagara Samuel nawe ati karame cyangwa sabwe haleluya arirukanga asanga Eli ati nditabye kuko umamagaye yibaje ko ari Eli umuhamagara umutambyi cyangwa se ariye witabagurutse ariko ni Imana yarafite zila yarafite iryo shaka aragenda ati sabwe yibaza ko ari Eli umuhamagaye ati singuhamagaye subira kuryama umusaza aramaze kwisazira Eli umutambyi Eli cyangwa se muherezi Eli le sacrificateur Eli ngo nuko asubira kuryama Uwiteka yongera Imana iguhamagaye irensista itanga n'ibimenyetso bikomeye cyane urumva rero Samuel afite yari dispose kumvira la volonté de Dieu muvandimwe niwumvira ijwi ry'Imana Imana ikubwiye genda muri nord genda muri sud urahura n'ibibazo haleluya ikubwiye genda muri centre hagati niwumvira Imana kugira ngo ubone amahoro utumva Imana nta mahoro ubona uhora mu ntambara zikomeye cyane amahoro atangura utangiye kumvira ijwi ry'Imana muvandimwe inzu yawe Imana ashaka mukore muri buryo bwa ministeri gutya wowe n'umugabo wawe we nande byumvire kugira ngo ubone amahoro utabyumviye hazi ibitero hazi intambara uba muri klima ya hostilité n'Imana uba en conflit n'Imana haleluya rero Samuel rero ayumvira ijwi ry'Imana ari très jeune akiri muto cyane haleluya yongera kuryama Uwiteka yongera n'insista wahamagara Samuel ati arabaduka asanga Eli aravuga ati nditabye kuko umamagaye yibaza kandi ko ari Eli agira confusion aramusubiza ati mwana wanjye singuhamagaye subira kuryama ariko Samuel yarataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye Imana ishimwe cyane Uwiteka amagara Samuel ubwa gatatu arabaduka asanga Eli ati nditabye kuko umamagaye maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana
raboshikeri amanda. Imana iduhamagara ari ibimenyetso byinshi, ari ibimenyetso byinshi byabaye, twe twamagaye turi abasitari turi abajene, ariko ibimenyetso byabaye byinshi, yarungitse abaprofete, izana ibimenyetso byinshi cyane. Rero Samuel yumvise treasure, atarumva neza ijuru ry'Imana, ariko Imana itanga ibimenyetso. Sinzi ibimenyetso bihari nawe Imana ikubwira uyu munsi, haleluya, ariko ubwire amahoro yawe n'umunezero wawe biratangira nuwemera kumvira Imana, bitangira bigende neza. Imana ishimwe cyane, haleluya, Imana ishimwe. Haleluya. Rero Samuel yumvira ijambo ry'Imana nubwo yari umwana, haleluya, nawe umvira ijambo ry'Imana. Urumva Yesu yabigishije ngo ubwami bwawe nibuze ku isi nk'uko biri mu ijuru. Twamagara kuzana ubwami bw'Imana muri iyi si, la volonté de Dieu, guhindura. Urabizi muri Matayo 28 ku murongo wa 19 umanuka, Kristo amaze kuzuka yatanze commandement, instruction, commandment, arategeka ngo mugende mu mahanga yose. Imana iraduhamagaye umunsi, irashaka aba evangeliste, irashaka aba pasteurs, irashaka aba apostles, irashaka abahanuzi, les 5 ministères zose. Mbega ministère yawe ni yihe? Ni wumvira Imana, igihugu Imana ikubwira kujyamo. Haleluya. Natubira ngo musaba amahanga nzo yabaha. Muvandimwe, ushobora kuba uyu munsi wifuza kujya kuba mu gihugu runaka, byarabaye bloqué kuko utarahaba, utarumva ijuru ry'Imana, utaramenya mission igutwaye muri icyo gihugu. Hari igihe ushaka kujya mu gihugu runaka, ari Burayi, ari muri Afrika, hehe, ugasanga wewe Imana ikomeje ibifunga kuko utaramenya, utarakira la valise spirituelle yawe. Umaze kwitawukirwa ukaba ready kumvira Imana no guhesha Imana icyubahiro muri icyo gihugu, niyo Imana ifungura byose. Haleluya. Rero Samuel yumvise ijwi ry'Imana, Imana iroroshye ubuzima bwe. Haleluya. Rero yumvise ijwi ry'Imana, Imana yoroshe ubuzima bwawe, byose bikagenda neza. Muri Luka igice cya 10 ku murongo wa 2 ndasita, Yesu yaravuga umugambi, aravuga ukuntu ibyimburwa ya 12 haravuga ngo, arabwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, kuko mwingi abasaruzi ni bake, kuko mwingi nuko mwinginge nyiri ubisarurwa ngo yoherereze abasaruzi mu bisarurwa byinshi. Ivyimburwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Muvandimwe, muri iki gihe Imana yashaka abakozi bayo. Yesu arababwira ngo ubwami bwawe nimwasenga muri Matayo 6:9 umanuka, muvuge ubwami bwawe buze mu isi. Muvandimwe, Imana yashaka ko dufite mission twese, imihamagaro yose dufise, guhindura abantu abigishwa ba Kristo. Haleluya. Les disciples de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, tugende tubahindura abigishwa ba Kristo. Mbega ukora muri biro hehe, uri muri bus, ahantu hose Imana wama, Imana yashaka wabwire, ubabyaze agakiza, ubabwire ubutumwa bwiza, bahinduke les disciples de Jésus. Niyo grande commission twahamagariwe, kubwira abantu bahinduke abantu ba Kristo, bahinduke les disciples de Jésus. Niyo muhamagaro mukuru twese twahamagariwe, waba umupasiteri, waba umuapotre, mbega urahindura abantu baba disciples de Jésus Christ. Niyo tegeko Yesu arangije mission yiwe agira azamuke mu ijuru, abaze kuzuka ngo intumwa 11 ababwira ngo mugende mu mahanga yose, muyahindura abigishwa abantu, mubatize, mubigishe, mubatse mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitonda amategeko yanjye, ngo ndi kumwe namwe kugeza kumera y'isi. Mva mubwire, Kristo ari kumwe nawe muvandimwe, niwumvira ijwi ry'Imana nugende. Samuel yumvise Imana, Imana iramuha ibimenyetso 2 3. Haleluya. Imana irabwiye ibimenyetso uyu munsi. Ushaka kuba ubutumwa uri urumviriza uyu munsi ari ikimenyetso, raboshika, ari ikimenyetso cy'uko hageze kuhamagarwa. Haleluya. Reka uhamagarwe, reka ukorera Imana igihe ni ikinyene. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugomba kumvira Imana mu gihe cyacu. Ndashaka ndangiriza hano kugira ngo ducibure uburyo umwete, ngwe urugero rw'umuntu witwa Samuel. Samuel nawe yumvise ijwi ry'Imana, Imana imuhamagara. Samuel 6 ku murongo w'8 haravuga ngo, numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma ninde yatugendera, ninde yatugira? Maze ndavuga nti, nije barije utuma. Umva, uyarumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Ninde utugira? Buri ugiye, niyo tuvuga turi ambassadeur mu gishingo cya Kristo. Buri ugiye, ubugiye uwoherejwe na la cour céleste. Imana ngo ndatuma ninde utugira. Imana yavuze, yongeye ko ninde utugira, ninde userukira ijuru. Muvandimwe, ufite Imana iguhaye vision na provision, umenye ko Imana iri guhamagaye, ari ijuru rigutumye. Ninde utugira?
ninde yogera mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, ninde yogera aserukira ijuru, ninde yombera ambassadeur, ninde yonkorera muri ubu buryo. Yesaya aravuga ati ndagenda, aba ari utuma arumvira ijwi ry'Imana. Umvira ijwi ry'Imana. Abantu benshi baba bafite pretext yo kutumvira Imana, Pastor Bijou, ugasanga ntiyumvira ijwi ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana avuga torana pretext, buriya nanjye nafite pretext, nararesista kugeza umwana yafunze irafunga ngira ahantu sensible. Rero tugira pretext, ariko ndabona Samuel Yesaya we yarumviye Imana ngo abari utuma. Imana iramutuma, iramutegura, izanikara, iramusanctifier etc. kugira ngo agende ayikorere muri ministeri ya Imana ishimwe ya prophecy. Haleluya. Ariko Yeremiya yaragize pretext ngo ndacyari umwana, duhorane pretext. Nawe Imana iguhamagaye umunsi Imana ibi birabuze vraiment. Ngene amafaranga ya sale, ngene parcelle, ngene biki, duhorana impamvu zitubuza gukorera Imana mu buryo cyangwa buriya. Ariko mubwire muvandimwe nuko igihambaye umva ijwi ry'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose nama numva. Ijwi ry'Imana nuryumvira rirakurutira amajwi yose. Ni nka kuriya iriya nzoka, iriya nkoni ya Mose yakubiswe hasi, imirabunguri tuyoka twose two twa Farao. Ijwi ry'Imana riragushoboza, ijwi ry'Imana uryumvira byose biragenda neza. Haleluya. Yeremiya avuga ngo ndacyari ngo akoma induru, ngo naraguhamagaye, ngo ndacyari muto. Yavuze ko akiri muto, ni pretext duhorana. Ariko Imana yavuze we umvira Imana ni gukora igikorwa cy'Imana gusa. Imana yamushoboje arakorera Imana. Nawe n'umvira Imana iragushoboza uyikorera Imana. Musa nawe yaravuze yafite pretext, ndabegea sinzi kuvuga ibi etc. Ariko Imana amwira ngo genda, imuhari ibimenyetso, imuhana ba Aroni na ba Uri, haleluya, na ba Yosua kuri tere. Imana imisi yose yaguhamagaye bateguye mu nzira jalonnement ibikenewe mesures d'accompagnement ikakurwanira. Rero muvandimo twumvire umuhamagaro, umvira ijwi ry'Imana. Haleluya. Samuel yumviye yari gutanga pretext yuko akiri umwana, ariko yagize zero kubyumvira. Yesaya navuze ashira amaboko hejuru, haleluya, atari yejejwe, aravuga ati ndaje Mana abari utuma. Haleluya. Rero twumvire ijwi ry'Imana, tureke pretext, twumvire umuhamagaro w'Imana, twumvire gukorera Imana. Imana iratugirira neza. Imana yahabwa icyubahiro. Haleluya. Nuko ijambo ruvaga nakubwira twaganiza abantu bene data ryari ryo yuko tugomba kumvira ijwi ry'Imana. Haleluya. Niho amahoro yacu aza, niho tugubwa neza, byose bikagenda neza. Haleluya. Amen. Amen, Pastor. Very powerful. Amen. Wagira ngo arimo arabwira ngewe mbere y'abandi. Amen. Akenshi ijambo ry'Imana iyo tugiye kumva ijwi benshi bagira ubwoba bakavuga ntabyo numva ntabwo nkiri, ariko habaho ikintu cyitwa impano. Umuhamagaro wawe ni ikintu ukunda. Imana ishobora kutakwiyereka nk'uko yeretse umushumba, ariko ikintu ukunda ni igiki wumva Imana yagushizemo, wumva ufitiye ishaka udashaka kubona kiri mu bana b'Imana, kiri icyo ngicyo bari tusengera mu Imana izagenda ikwagura igusiga. Mu Bakorinto ba mbere 12 havuga icyo bita impano. Izo mpano rero zizaguhesha kuba muri office yawe Imana igushaka. Basi nagira ngo rero usengere umuntu ari kutureba. Yes. Hano tuba twihuta n'iminota, ariko tuzagira n'izindi nyigisho nyinshi because Imana turacyari kumwe kandi ariteguye kubaganisha byinshi. Ashatse azategura inyigisho ku bijyanye n'umuhamagaro. Yes. Because Imana agira ngo akagace ugakrotiremo murekere umwanya wawe. Yes. Ngira senge, ariko sengere muri iri jambo rya nyuma. Abikorino ba mbere igice cya mbere 20 n'umunani cyangwa 20 na 28. Abikorino ba mbere igice cya mbere 28. Haleluya. Dushobora no gusoma duhera 18 dusimbire ku 28. Ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana, ijwi ry'Imana ukoresheje logique uba wumva ko ari ibintu bitumvikana ukoresheje logique yawe, ariko wumviye nibyo jambo ribohora, nibyo bizakubohora, bizabora abandi. Haleluya. Hano ku murongo wa 27 baravuga ngo ahubwo Imana yatoranije ibabaswa bo mwisi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke ngo byo mwisi ngo ikoze isoni ibikomeye. Haleluya. Ngo kandi nibyoroheje byo mwisi nibihunyurwa nibitariho. Haleluya. Imana ibituranije ngo ihindure ubusa ibiriho kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu ashobora kugutoranya ukiri muto. Twumvira ijwi ry'Imana, twumvira umuhamagaro w'Imana, no matter uko bimeze kose, irrespective uko byifashe, we gusa wumvira Imana. Imana iraje ikugirire neza, igushoboze. Ni wumvira Imana uraza kubona byose bigenda neza, ikugire neza. Twumvira Imana, twumvira ijwi ry'Imana, duheshe Imana icyubahiro. Reka dusengere turangiza. Imana ishimwe data, turagwaye icyubahiro.
ndasenga umuntu wese yankurikiye Mana umugire neza Mana, ndasenga l'onction d'obéissance imuzeho, ndasenga la faveur d'obéissance imuzeho Mana, umuhe akukumvira kugira ngo Mana bigende neza. Wahamagawe kuba pastor akumvire, wahamagawe kuba evangeliste akumvire, wahamagawe kuba prophète akumvire, kuba apotre, kuba enseignant, kuba docteur, bose bakumvire mu izina rya Yesu Kristo. Robo shekeri amanda, ndasenga Mana gushoboze buri wese, ndasenga Kristo Yesu uzubagire neza, ndasenga Mwuka wera bagire neza, utabara abantu bawe, ndasenga abafite ama ministere Mana yakomeze muri kigiye, le ministere akivuka reko yakomeze, aba eglise ari marazamuka reko yakomeze mu gihe nkiki. Wahamagaye wese Mana umugirire neza, umushigikize Mana, provision yawe wamuhaye vision na provision yawe. Haleluya. Ijambo ryawe Mwami Yesu Kristo, kuko atajambo rivuye ku Mana riburi bubasha, kujya muri vuga abana muri Luka ishambere 37 mando shekeri amanda, reka ububasha buseruke mu ijambo ryawe, reka possibility yawe igaragare mu bakozi bawe bumvira umuhamagaro Mana, abatarakizwa bakizwe, ndakwereka la jeunesse Mana bakiri mu byaha, bakiri mu ntege nke, ndakwereka abantu bose bakiboshwe n'ibirabiriya bashobora kuba barakijwe ariko basubiye inyuma, ubasoboze gusubira kandi mu muhamagaro, ubagire neza Mana. Urakoze twese dushoboze buri wese umugire neza Mana. Ndasenga n'abarwayi Mana wakize, umuntu wese ari warasufura akakanya nyumva aharwaye Mana wakize, reka wifata urwaye ukire. Yesu aragukije kwa Jehova Rafa, akize indwara ari diabete ikire, ari hypertension ikire, ari cancer ikire, ari stoma ikire, indwara zose, ari rheumatisme, ari goutte, ari cancer, byose bikire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami ko mukijije, kubagire neza, duhabye icubahiro n'ikuzo bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo tuzeka dushima. Amen. Urakoze ku mwanya wanyu. Yes, urakoze kudutumira. Cagaguye tuzagaruka dutumire Baba. Amen. Basakari usana. Asante. Zongera tubane mu video zacu mukorera Imana mu kuzipartage abandi. Umuntu nawe akagaruka Imana. Mushyire mu magroupe atandukanye, mushyire ku marozo sose atandukanye, yewe no kuri YouTube atandukanye, ubutumwa ubonye mu bugwize bugere kure, kumbure usanga uyu muntu aza kubwumviriza ariyo saha y'Imana yo gukizwa no kugirirwa neza. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Imana igumuce cyane kozi Imana. Amen.